Dragi maturanti, veoma sam srećan jer mogu ovakvim divnim povodom da pozdravim mladost Srbije i Republike Srpske po 20. put. Vi ste pametni i lepi. Vi ste naša budućnost i meni je čast da vas pozdravim. Veoma nam je žao što ste zbog pandemije. Ove godine kao prošle naša svečanost organizuje online. Nadam se da ćemo se sljedeće godine ponovo okupiti u Belom dvoru, kao što smo uvek radili. Mi nagrađujemo najbolje učenike i više od 600 srednjih škola u Srbiji i Republici Srpskoj na postignute rezultate. Ja sam uvek poklanjao posebnu pažnju mladim ljudima. Želim da izrazim nadu da je došlo vreme da mladi ljudi stavimo u centar pažnje našeg društva, kao njegov najvredniji deo i kao budući lideri naše zemlje. Želio bih da se hvalim ministrima prosvete Srbije i Republike Srpske, kompanije NCR, Link Group i svima onima koji su doprinijeli da se ova velika tradicija nastavi. Dragi mladi prijatelji, budite ponosni na svoj rad i znanje koje ste do sada stekli. Nastavite da ga širite i nastavite ih u službu naše zemlje. Čestitam i vašim roditeljima kao su vas učili da cenite obrazovanje, kao i vašim profesorima i vama najtoplije čestitam na uspehu. Srećno!